Srbiju ćemo najbolje upoznati za trpezom. Kroz priču o mestima, ljudima i običajima, najbolji vodič bit će nam naše čulo ukusa. Dobrodošli u Soul Food Srbiju. U okolini Negotina raste tamjanika, autohtona sorta grožđa. Grožđe se pretvara u vino na način koji se ne menja godinama. Upoznali smo pravu dušu Srbije. Pozivamo vas da dođete kod nas i sami spoznate Soul Food Srbiju.